Toyota Camry upgrade Android player sekali dengan 360 camera. Okay, Camry ni original dia JBL spec, so sekarang dia sudah upgrade Android player. Okay, Android player ni dalam macam-macam apps ada. Okay, navigation, movie, lagu semua ada lah. Okay, Play Store pun ada. Just log in untuk download apps. Lagi player ni dia support juga Apple CarPlay. Okay, Apple CarPlay ni dia wireless. Okay, ini JBL spec lepas upgrade. Okay, steering control button semua jalan balik. Sound system dia pun jalan balik juga. Selain daripada Android player, kita upgrade juga 360 camera. Okay, masa reverse dia automatic keluar. Kalau line ni dia pun ikut steering juga. Okay, lagi masa kita bagi signal dia akan tunjuk juga ikut signal kiri juga signal kanan. So kawan-kawan yang pakai Camry, okay, kalau nak upgrade Android player dengan 360 kamera, boleh datang kita punya kedai Drex.